COVID-19 shripui leng lo se Assam hian minnor boy sek lo bok se chuan Olympic lampo kan hoi thei deuh tur ania Assam police kan ka hlum phung hnuwa social media lama kan in do le chur lai mekin India chu Japan ram khopui Tokyo Olympics 2020 nei meka medal pahnih la thei din hmuna ading meka Manipur nula Mirabai Chanu chuan silver medal ala to a Assam nula Lovlina Borgohain chuan medal ala don ti achiang to boka India chu marchak nula pahnih wangin khovel huwa aming alang ve mekani Manipur nula weightlifter Mirabai Chanu chuan women's 49 kg category a kg zani le pahnih zetarit choi tlingin silver medal ala a India messaging a weightlifting a Olympic silver medal la thei ma saber ania Olympic a India messaging a silver medal la thei ma saber .2 ani bok Assam nula Lovlina Borgohain hian women's welterweight kg somruk pali le somruk le pakua inkar category boxing a semi-final lutin alo bera bronze medal ala don ti achiang to bok ani kumsang ni le som pani khan Manipur meichia Mary Kom chuan Olympic medal la in India marchak in fiammi te hming chu Olympic chanchina jelan ani veta a London Games a Mary Kom che thatna hian marchak in fiammi abik takin nula tan chawna le be seina thar asiam ti hairual ani lo kumin Tokyo Games ni khatna Manipur nula Mirabai Chanu chuan silver medal ala ngala India chu bul atan that pui hle ani Olympic somto zonga ni khatna India in medal alak voi khatna ani nge India ram badminton star PV Sindhu chuan silver medal la to in India match jinga Olympic silver medal la masaber ni in Chanu hian adotta ani kumsam ni le pruk mi Chanu hi fitli le in chi som pakhat chau ni ma se achak le a unau pa chuan ram hnoya thing to turan puthin lai po in unau pa tele an thian mi padam ti ai po in Chanu hian apunem zok ji ani in na soi Assam nula kumsam ni le pathum mi Lovlina Borgohain po hi Baramukhia thingtlang khomi ni in nikum July thla khan apa bu china te po na ala thok zak zaka chuwa chapa COVID-19 3 te akai zuya harsat na nasatak palklangin Olympika atela atel mai ni lawin medal aron khondon ti achiang to ani Olympika hian Mizo nula Scholarship College reng mi larem siami telna India meiche hockey team te chuan quarter final an lut to a thochan ni hian Australia an khele dona an tran angai hle dona ni India meiche team hian kumsomli le pakhat chung chu Olympics a quarter final an thleng thei to lova group stage a an tlazi ani kumina hian Ireland le South Africa na in quarter final an luta kumsomli le pakhat chunga Olympic meiche hockey a an thlen san ber chum ani a India meiche te hi group A a palina ni in quarter final an lut shama sangha chakwa somriat nuwa Olympic quarter final an thlen voi khatna ni in group B lama pakhat na Australia nen anin khele don ani